selanjutnya dilepas oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ditandai dengan pemukulan tubuh, disambut dengan suara sunyi, pamit kebiar gong gede, serta dilanjutkan dengan adi mendaku, persembahan Institut Seni Indonesia Denpasar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the banner of the Bali Art Festival in 2023, released by Professor Gladi, Megawati Soekarno Putri, the State President of the Institut Indonesia. The release is marked by the striking merupakan gambaran puncak keagungan, pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pengguna manifestasi dari Dewa Penari tertinggi atau Dewanya Penari. Siwa Nataraja is of the ultimate and rhythms, embodiment of what the words the Almighty God, as the manifestation of the Christ divine nature. Siwa, in this cosmic dance, generates the rhythm and its movement represent the manifestation of the primal of blending together to create beauty and the elements of the arts.
Kabupaten yang dibawa oleh seorang gadis berpakaian khas Tabanan dengan menggunakan kain selendang anti jauh berwarna merah, simbol keluarga dan kebenaran. Wearing a red Japanese selendang, symbolizing the triangle as a part of the festival. The use of mushroom panu.